kan soito thin angin Barmaram Spring Revolution kalmeka hian thuthar atama puan sen po ni lova chuti lai chuan a hmuna omlo tan chuan voina thil thleng kha voina puan man ani lo fo thina social media lama kan thei ang chen kan follow a Myanmar media lian lampo kan thei ang kan follow boka ma se media lama thok tu tam tak terrorist sipai lamin an manawangin information rin tlak achak theilova social media lama post zong sei chu avekla arem heklo chuwangin thurin tlak thudik le thar thei ang ber puan tumin tran kan lana a mi zong duangin a tharlan theilo thina poi kan ti hle ani chuti ruale ro chuan he chanela kan puan chin hi chu rin tlak le bel chian dol ani ti kan soidu a chu mai ba ka chuan thu thar pi lama mi puite fuina te ngai dan dik le thlir dan dik kan nei theina na in hruaina lamte kan ngai poimo hle boka chu Myanmar news a kherlo thudanga po he chanelina tumber chunia thudik le thu thar puan chua chumi thu thar pi lama chuan ngai thatu ten an lok pui thei tur riat tur in fuina le masot na lam hoi chu kan thupui ani tun haya internet a chak chowa mi zong deuh tho in mobile phone kan huma YouTube channel tam tak siamania mi tam tak chuan subscriber le viewer nga du wangin lim hlop le masot na tur omlem lo kan boi pui na sa a chumi kara chuan thudik le ngai nom thuthar le hriat mak mo puan chua mi puite kong tika hruai hi bazar channelin atum chuani National Unity Government NUG ten terrorist sarkar dona an puan nuwa junta lampo in thei top chu in ma an la chhowe zela tuna hian military council lam hian angbale lottery ticket po an ral thei to lova online manga ral turin thiamna an nei angaya chutiang thiam chu military junta ta hian an nei silova chanchin bua advertisement chuin puitu tur an zong me kani junta rwai tu min ong lang chuan nei pi to a lir thei siamna factory tla in Burma railway sector chuan kumza chuang ton hriat an nei to wangin an ma ni in lir thei le rail coach te an siam ve thei to turani ti ashila heti la hian junta chanchin bu ina ta lan danin Rampali economics minister meeting nei ania heta hian Myanmar chu chairman ni in Cambodia Laos le Vietnam atangin minister an telani tol chung in dona thlipui chu na takin tle mek ma se terrorist sarkar chuan an hmalak na chunram zelin junta minister of hotel and tourism Dr. Hitei Ong chuan seminar on Asian Korean tourism 2021 a fuina thu alo soi ve mek bok heti la hian junta te hian terrorist sarkar noya na thok te chu an lama an tranzel theinan ma an lamek boka Ministry of Planning and Finance chuan apung omlowa loan thanhi chunga ru dur chu sarkar department sang a thok tu te hena October ni khata tangin pek chu ani don ti an puang ani NUG lamin official a thu chu an nei tam lova People's Defensive War chu Myanmar mun sang a thleng mek ti soin terrorist sipai te mun poimo sang som pasari than chu bi kan bei thu an soya heng zinga hian terrorist sipai ten ro an rel na mun pakwa le an sum don na mun panga tel ti an soya tharum telwa military ro rel na du lo na lantir na po mun sang a nei ani ti an puang bok Southeast le South Asia political party sang ten Communist Party of China in Ramhason na atana an tho dan le an hlo tin na zirchen na virtual seminar NLD atangin u bo o atelti NUG hian an puang bok yei township PDF te chuan yei special defense force ten en tang rolin yei police station chu bom mangin an beya mon state ta paung township a chuan thalai rolin United Nations in NUG chu recognize se an du thu anau puya heti lai hian Mandalaya Chanaya Thazan township a Chanthaya Pagoda bula thalai pung khom te chu junta armed force te chuan kar mangin an nor dara mi pakhat thi in mi panhi in liam an tuar heng hi in rin nia thil thleng khania Mandalay khopuya hian Buddhist puithiam University Zirlai Engineer Zirlai Class 12 Zirlai Baka Tha Central le midang dangin NUG an support thu le terrorist sipai an du lo thu anau pui boka rally hi Myanmar khopui lian mun sang an nei deuh ranga soivek sen po anilo inrin ni ve khan kiauk se defense force te chuan
Senior General Hui Than Sue Chen na in keuk se ya grenade an vom lut anti kalai gango inkar khothen khat chu sual sipai ten an hal na sa hlea cholni September ni som pani po khan hilaya khwate hi hal le in kar khat chungin in somriat chuang an hal to a mi somni chuang an that to bok ni in thu donani Myanmar ram chung mun rang rang my telephone to war chu mipui sarkar sipai ten an ti chena sa hlea D-Day pona tang khan maitel tawar hi somriat vel ti chiat ani to a sagang reason a tawar somni pani zat ti chiat ani maitel tawar hi Myanmar military tele an thopui Vietnam company Viettel te ta ni in tawar pakhat hi Burma poisa nuai sang thum man vel ni a riat ani a hetianga mipui sarkar sipai ten tawar an ti chiat tak buai a hian Viettel chuan Myanmar military te chu tawar pakhat zela nuai sang thum choi turin an riat tira hetianga vauna an to tak wang hian min ong hlang chuan maitel mai baka MPT tawar zongjong chu tawar bula tham sa in sipai te ventir turin thu apea terrorist sipai te anin dai lo chho hle don ni in alang military council chuan mipui sarkar sipai zom tu Myanmar thalai te chu school kal thale turin an soma PDF pola in nam noi lawa zirna chi ngai venturin an soma ramdanga tlan chia te po Myanmar a kir le a zirna chunjom turin an ngen bok ni in tahan post chuan an tarlang heti lai hian Nimin Khan Chinland Defence Force thantlang chuan thu chua siamin Nimin Jing Khan Chin National Army CNA le Chinland Defence Force CDF te tangrol chuan lunglera terrorist sipai te kem chu an la ti an puanga Jinglam dar saril emi somli panga atanga beitanin dar kwale chanwea kem hi an la a CNA le CDF lam hi thi anum lova mi pariatin hliam an tuara terrorist sipai lam hi som pani an thi thung ni in an thu chua chuan an tar lang ani zirtop ni atanga lunglera terrorist sipai le chin sipai te in ka na wang hian mipuitam tak chu Mizoram lama an tlan chia a Mizoram lama hian cherhlun le ngar chip khomi puite chuan an lo mi khwal ani hetianga Myanmar nuna ral tante hi sarkar skula te da khom an ni phota cherhlun le ngar chip khwa te hi kholian an ni lo wang le ripui len lai ani wangin eile barlama po an olsom lo hle dona chu wangin khodang tarpho thingsai cherhlun le new ngar chipa te semkwal an nia tuilian nen ro lo sur ve sek nen boy athu ni hleri ani Mizoram lama omte hian an unaw Myanmar lam atanga ronral tlante chu ripui kara an thei angin an lo tuam hlom meka an hmala nga zongjong soivek lo hi athazo kinarin oma Myanmar le Mizoram omte chu tuna hian thu khat voin kanum mek ti chin hi soila tuna kan boina hian kan in unaw na le kan in kar chu amaya na sain ti tha sela malam panin tangrol zelila Myanmar ram chibing in kara boina te po soitam lawila in unaw na thu le hla chau hi tuna chuan kan soitam ni se aduam hle ani bazar lo ngai tha min lo thlir sak thin tu te chunga thinlung takin lom thu kan soye